Salam musang lover guys. Hai guys, assalamualaikum, bertemu lagi bersama gue Jore guys. Apa kabar guys? Semoga kita semua baik aja. Bersama Bram Jackson, Una, narik Una. Boleh gak naik delman nih? Tanyain Bram. Bawa musang naik delman boleh gak? Hah? Narik sono dah. Iya. Apa ikutin? Hah? Nih tarik nih. Berapa naik goceng? Nah, udah. Goceng kali ya? Ya, Seputaran. Niat hati mau naik delman bawa Una. Uang delmannya udah hilang. Cepet banget ya Bram, hilangnya Bram. Jalan dah. Jalan dah, kita cari tukang delman. Muter-muter. Ntar truknya tinggal, Unanya bawa. Mantap, si Bram ngangon. Lalu liatin lo Bram. Bram. Hah? Jadi kosong rumah Bram. Ada yang mau narik gak? Hah? Mau narik gak? Takut deh. Terus Bram, kanan Bram. Jalan terus. Kanan. Mau narik gak? Tuh? Bram. Ini tarik. Lurus aja, jalan terus. Berani gak? Takut lu. Kiri dikit. Seperti biasa guys, kita jalan-jalan sore naik truk. Di Una anteng naik truk. Lu mau diboncengin kan naik truk? Jadi si Bram dan gue ini masa kecilnya kurang bahagia guys. Karena kita harus bahagia seperti ini guys. Salah satunya ajak musang naik truk jalan-jalan. Rasanya gimana Bram? Lu narik musang naik truk diliatin orang? kayak bawa tadi gua. Hah? Kayak boleh. Gak jelas lu kalau ngomong. Narik terus. Nah lu sama ibu-ibu no. Ibu-ibu narik bocah, lu naik musang. Cil, lu baris Cil di belakangnya Cil. Tuh baris tuh di belakangnya. Itu di belakang musang. Bukan di belakang gua. Hah? Tarik aja, jangan dipegang. Tarik non. Kalau mau narik no. Itu talinya no kalau mau narik. Jangan dipegang. Baik, cuman saat ini gue larang buat megang. Kanan dia, kanan. Tuh mau narik gak? Iya. Jadi ini YouTuber deh, jadi kameramen guys. Hah? Anak-anak nih si Bram lagi ngomong anaknya nih. Yang pakai baju koko sebelah kanan kayak anaknya nih. Ngintilin terus. Semua orang pada penasaran, pada liatin tuh guys. Jangan diituin kepalanya, mukanya jangan diituin ya.
Terus Bram. Kayak musangnya mau mesen nasi uduk nih. No, depan. Kanan dikit, jeblos. Kanan dikit, Bram. Kanan dikit. Una. Kalau tahu? Jangan dipegang. Awas. Anjir. Dikerubungin bocah. Dikerubungin bocah. Jadi rame. Terus, tarik terus. Tarik terus. Jangan dipegang. Jangan dituin. Jangan dipegang. Kanan dikit, jeblos. Polisi tidur. Ayo jalan lagi. Jalan lagi. Jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Terus. Yang ngaji dah. Yang ngaji dulu. Jangan deket-deket. Terus. Kanan dikit, jeblos tuh, jeblos. Awas deh. Hah? Iya. Kananin. Awas nabrak. Ini udah rusuh banget guys. Udah rusuh banget. Udah rusuh banget. Kita semua jadi ikut seneng. Cil, pada seneng nggak? Seneng nggak? Seneng ya? Teriak dong, una. Iya, kanan, awas. Belum. Lapan. Mana lagi Om? Hah? Kanan. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Bing. Pelan-pelan tuh, ada ituan tuh. Kiri semua ada motor. Ayo. Kanan. Dia baik nggak sih Om? Baiklah. Kalau ngelus boleh? Jangan. Om, itu musang. Kucing Anggora. Bukan nulis sendal ya Om? Hah? Itu. Berhenti dulu. Lu nggak capek? Hah? Nggak capek?
Ngaji dulu dah. Udah. Udah. Mantap. Lalu berhenti dulu. Berhenti dulu. Gue tanya, jangan pegang. Gimana rasanya mau narik musang? Enak. Enak ya? Jalan lagi. Jalan lagi. Gimana Mam? Udahin? Makin rame? Niatnya mau naik delman no? Ya tak. Anak kecil makin rusuh Bram, makin banyak Bram. Hah? Oke guys, karena seru banget guys ini. Anak kecilnya makin banyak, kasihan juga unanya. Dikerubungin. Parah guys, oke guys. Jadi salam satu wangi, salam musang lover. Thank you guys.